Ki pulit Ri Bhoi district ha ka arpun ri uluber arja arpulai kilayok ban kurup khat south lagi senduk sabon ha ki bala tap yau drok heroin na koi ka Maruti Alto 800 ka badang temu banyat lingba ka Jakarta lasi hajan bernihat police outpost. Kat kum ka telong kubor na gipulit la ong balayok jing tip bagi nong khayi drug kidang temu ban penpoi drug na Assam sa Shillong bat kum ta kila penap shrip. Kumbah kapor nyo baje janmit gipulit kila bat ya kawe ka Maruti Alto 800 kabadan nyo registration number ML05M nyon rio sau pra bat habala talasi la lap ya ki sendok bala tap drug ubakhia shispa sau po point line nyo gram ryngkat kapisa ki mobile phone ki ID card bat uternya inject. Gipulit gila kem laingot kibri bukan top yau dilep maulong na nong mensong ubijay thapa na lat nartiang bat uban sengan kupar kongdop na kadat nong mensong.